voin hi mim ku thlani som ni ani a international news langsarte hanlor le te ang Russia le Ukraine in dona thil thleng thar om zela kan soi photo angin in dona chuan thudi ka fam ma saber anti kha tuna indo mek Russia le Ukraine in kara po hian a thleng dikhle he buena hian khotlang media chau kan rin chuan diklona china oma chu tiang bokin Russia thu sei chau kan rin ringot chuan a bias ve thei boka chu wangin thei chin china site a le b kan ron tar lang ram chu ti chung chuan ran bing nei anga min soyan om thawa kha chu kan ngai dan ni to te se Ukraine kho chhak lam in lak ran du tu te en kol kho pui Donetsk sa chuan in beina chuak thar le meka Ukraine lamin Kharkiv le Kherson vela be puyan thlak nuwa Donetsk lama be puyan thlak chun zom zela ni zan lam khan Ukraine sipai te chuan helai hmuna hian be pui thlakin bom chak taka puak civil mi som pathum man thi ni in Russia lam news te chuan an ziaka hliam engemaw zat an awm bawk ni in Russia thlop tu mayor chuan a soi Alexei Kulemzin chuan helai hmun beina hi Ukraine sipai te thil ti ni in a soya Ukraine official te hne na tanga thu chu engma lo om lo thung Donetsk hmun tam zawk hi kumsang ni som pali khan Russian proxy thu nei tu ten an thu nun tana Donetsk khotlang lam khopui Kuibysevki chu lai pui za somnga lian mangin an saya amhuna mi pakuan boral ngal Donetsk sa Russia thlop tu zinga an roi tu Denis Puselin chuan Ukraine chu bus stop dorle benka civil mi te chu tumreng wanga ka pa apu heti lai hen February thla in beina chua tang khan Russian sipai te chuan Donetsk bial chim lam dewa mun thren khat chu an langa la tuna hian khopui pon lama Ukraine sipai te chu norlet le tuminan be me kani Ukraine sipai te hian chim lamba ka marlama po be puyan thlak ve mek boka mason na sa takan nei me kani an mason na mun hi Kharkiv bial marlama ni in kan hret angin Russia sipai anin huk dokani kha Luhansk bial ho tu serhi haidai chuan Ukraine tengin pantun bridge apel live video aron sera tuna chuan Ukraine sipai te hian oskil lui veilam kam an thunun to ni in a soya helai hi Ukraine marchak lam front line ani Ukraine sipai te hian oskil khochak lam man kai thei ani chuan lokna na sa takan nei don mei thla a Russia sipai te nan thunun limen khopui lak let chu tuna Ukraine sipai te maba ka ni mek limen an lak chuan Russia in an thunun tak Luhansk region chu an bula chia a threnom chia omani a chu tiang ani chuan Luhansk tan deoccupation al hawak lo ni in Ukraine lam chuan an soi President Volodymyr Zelensky chuan an malak na an be pui thlak na chuan chol san don lo ni in a soya an nor zel tur thu a soi nuclear plant be tu a Russia pu ani Ukraine nuclear operator Enerhotam chuan Mykolaiv biala an rama plant lian ber pahni na South Ukraine plant tia an ko nuclear reactor atanga metar zathum afita zong chuan fit sangkhat vela rocketaron puak UN International Atomic Energy Agency IAEA na Enerhotamin an hril danin he thil thleng hian power line pathum chu hun engemaw chana ti buaya mase plant chu grita alain thunjom renga reactor pathum te chu apanga in an la thok vekani ati heti lai hian Ukraine le Europe Zaporizhzhia nuclear plant lian ber chu indona tran tira tangkhan Russian sipai ten an thunun ngala voi tam tak bayani to a IAEA lam chuan ral thuam chelek to lo turin le safety zone siaman rota helai mun nuclear plant reactor paruk te chu shutdown an ni vek to ani news lian tham tak khotlang lamin an ron vor dar le meka Russia sipai ten an chua san tak izium khopuya chuan ruang zali somnga phum nan hai chuak ni in an soya Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan he thil hi thudik lawani thu a soi thung he thon thu a hian thudik kan hum him nge yanga yang ati Kiev khopui bul buka khopuya in pu hming chet na ang chia kha ni thu a soya Ukraine lam chuan Russia nan apply khan alo bera civil mi zali somnga pariat tha an ni thu an soya Russia chuan propaganda mai ni in an soi ve thung ani
heti lai hian Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine khochak lama Russia sipai thil tum an ruam manna kalpui mek chu an thlak danglam don lo ni in a soi UK Defense Intelligence Update in a tarlan dan chuan Russia in ni som kal ta chung khan Ukraine a combat jet pali an lo an chan ni in a soi Ukraine le Russia in dozir chiang tu Institute for the Study of War chuan Russia chuan a sipai unit pa ngai ai chuan volunteer le proxy force a anin ngatna sa hle ni in a soi proxy force ti hi Donbass Russian thlop tu sipai te an ni February ni som ni palia indona chua tanga voin ni thlenga civil mi boral hian sanga za sari som pariatan kai to ni in UN chuan a soya mi sangriat za som ko pakwa an hliam to boka Europe rampuma Ukraine mi maktadoi sari chuang an ral tlan to bok civil mi thiza diktak hi riat hlei thei lova sangtel fe in tuna an soi ai hian an tamzok an ring bokani news danga kalila US le Taliban ten mitang anin thleng US President Joe Biden chuan nimin khan US Navy veteran kumsang ni somnia civilian contractor na atho laya Kabul abo Mark Frederick chu ani tur thu puanga heti lai hian Afghanistan a Taliban sarkar chuan Haji Basir Nurzai heroin tol ruk niapu kumsom pasari chungjet US zela tang to chu alo kir le thu atar langbok White House in thu chu asiama Biden chuan voin hian Mark Frederick chu ani theina anti fel ngai kan ti fel to a arun hot hoi don ani ati January sang ni som ni atanga Taliban mitang Frederick cha chua zalen ani theina turan na sa taka mala ka ni a kumtam tak chung hemi atan hian indor na kalpui ani ya hemi atan na thokle boipui tu te chunga Biden chuan lom thu a soi ani Biden hian Taliban Nurzai chu ani tur thu chungchang chu soi ri lova Frederick chu chungchang in biak na nei tur hian thutluk na har sa taksia mangaya chu ka ngai tha lovani ti chawin Biden chu ana soi heti lai hian Taliban's acting foreign minister Amir Khan Mutagi chuan Frederick le Nurzai te chu Kabul International Airport a anin thleng ti apuang US kumsom pasari chung tang to Afghan Haji Basir chua zalen ani chu alompui thu asoya tin Mutagi chuan thu thar thedar tu te akomna hei hi US le Afghanistan in kararam pani in lei chin na bung thar kaina ani ati Nurzai hi US man ni in heroin rala in nam hoya pu ani a kumsang ni panga khan federal jail adam chung tang tura hremani Taliban te hian kumsang ni pakhata US in hanron be ma khan popi sanching na sa hle a chute tang chuan heroin lak chu in siam chu thin ani chu sum do na chi khata an mang thin ani heti lai hian US in Afghanistan sum a hren sak dollar tluk le ding on thum point panga an release sak don ta US hlop sarkar Afghan sarkar kha kan hriat angin American sipai in thiar chu nu loka an tlachia a Biden hian Taliban sarkar chu pom du lova Afghan te thil nei po Central Bank in an hren saka dollar tluk le ding on thum chuang je datlinga tuna Taliban sarkar thar hian an sum chu tiang za ta tam US in a hre ka wangin har satna na sa takan to pha ani release turin an lo ngen photo a tuna hian US chuan an release don ta ani US teng Ukraine a thon ani don time ni dokana thutluk na rotna ha mek Pentagon Russia sipai te ne na in bainan na sa takara kifin khothlang lamral thuam an man chun zom zel theinan le US chuan Soviet hun la ya giar hlui NATO ral thuam a thlak danglam turin US chuan ma ala meka Ukraine sipai te ne na NATO ral thuam teng ape mai thei ni in Pentagon official senior chuan a soi US official ning tarlan lo pakhat thuthar thedar tu tenan komna chuan defense lam tran puina White House in Ukraine ne na nakin loka tran puina pek turatan heavy armor angai tu MT zona changin tun na ya Ukraine lawmaker te chuan US teng chu Russia nornan man andu thuan soya chutiang tur chuan rotna le dilna Ukraine point hanron thlena malak na chu mek ani te soya combat tank le ral thuam dang dilna te chu te bula a vek ani ti in official chuan a soya Ukraine sipai te chuan Soviet type tank an man tlang ne la in Pentagon chuan hei hi NATO ral thuam mangin an thlak du ang ti in a soya NATO ne na in mil model manga thlak anga yani ati
ral thuam thon chua tur zinga khotlang teng te po tel an ni theile theilo chung chang han ngai tua mek ni in US official chuan atar langa official chuan chu Ukraine sipai ten sipai lir thei man le en kol dan turan zir an thiama ain ngat don tia soibok White House in Kifa security package apek hun ber chu karmasa apuan khani in aman hi dollar maktadoi zaruk velani a hi Biden an Ukraine ta na presidential ral thuam alak chuawei somni pakhat na ni chom dolna hian US in apek high mobility artillery rocket system HIMARS round dangte artillery cell singthum sangruk precision guided munition sangkhat transport vehicle engemozat le ral thuam te naute po antelani Washington hian in do chung zong hian ral thuam thon chuan tipung zela atopa indona achua nu thlaingemozat nuwa HIMARS angchi multi launch rocket system baka long range artillery platform pe kanrem ti ta khania mase Pentagon hian tun thlengin US sipai ral thuam lian le tha heavy armor emo fighter jet emo thon chuan tum lova chuai chun Soviet hun laya gear ram pathum Poland le Czech Republic atangin olsam zokin transfer an kalpuyani February thatop lamar se Ukraine rama sipaya tira tangkhan Biden hian direct military assistance dollar tluk le ding on som panga chuanga petoa mase Ukraine official te chuan ral thuam ridzok pek an phut chun zom zela American armor baka hian ki fian tun naikar engemozat chung khan German atangin Leopard battle tank Marder infantry fighting vehicle le Jepat anti-aircraft tank te po an deal to a mase Berlin hian chu tiang thil lian tham Leopard main battle tank te chu Ukraine an thon du hri lovani tun thlengin ram pakhat main khotlang lam siam infantry fighting vehicle emo main battle tank emo an la thon chuak lawani ti in German defense minister Christian Lambrecht chuan karmasa khan event pakhata lo soi to a kan tho puitanen kan in rem to a Germany hian chu tiang malak na chu unilaterally in amimal angin an thon don big lo tia soi US defense official chuan Pentagon in Ukraine ta na teng engang nge angai tua tia soi chiang lova NATO ne na in mil model chawa soya tuna hian M1 Abrams Washington main battle tank ani a configuration engemazat chu export thei turin anin pei to ni in thulak na chuan atar langa thon tura dil na chu do kana omsa reng to nakin achuan an thon lawang tia soi thei lovani anral thuam thon an tipung zela ral thuam lian jok an thon zela ni chuan main battle tank po an thon huna om nge yang US chuan White House Vietnam sang ni panga atanga an lo man to na Sam air defense chu November thla hian thon an tum boka Ukraine ta nei to chuan ral thuam an thon lut zela chuti lai chuan ral thuam thon tu nei velo Russia chu dan kol o ka ni zel ral thuam lian jok mangin che ta la phut mayang ti chu defense expert te hlo thon ru ka ni tame ka ni